Streamamo na naši Facebook lep strani, pozdrav. Ramšakova je pripravila neko presenečenje. Evo, zdaj se objemčkata naš duo Cooper Gaga. Duo Kap Gaga, Cooper Gaga. Ja, in kaj zdaj moramo narediti? To, kar je treba Mislim, narediti. da bi se spodobilo, Da bi se... da je jutro A? malo prej, kot je bilo tam. Ne? To je vredno mojih solz še enkrat. Ne, jaz Da ne verjamem, boš, bom da še ne enkrat. boš vsega pokvaril. Samo da se sprehodita do našega odra, O, pa kitarca v živo. le to. kitarca v živo, ona dva To. usklajena, lepo oblečena. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? I'm falling. In all the good times I found myself longing in the shadow, shadow. In the shadow, shadow. In the shallow, shallow, we're far from the shallow now. Zdaj pa še enkrat, da popraviš napako. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? No, I don't Is need there no something more. else you're searching for? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change. And in the bad times I fear myself. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.